Perezida w'u Burundi Ndayishimiye aherutse kurusimbuka ubwo yasuraga ikirombe cya zahabu mu ntara ya Bujumbura tariki ya 14 Ugushyingo 2025 igice kimwe kigasenyuka ndetse kigakomeretsa abarinzi be. Uyu mukuru w'igihugu amaze iminsi ashyira abayobozi bakuru rw'amakomini anasura ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Tariki ya 14 Ugushyingo yasuye ikirombe cya zahabu muri komini ya Mugina nyuma yo gushyiraho umuyobozi wayo. Yari yambaye bote, gilet na casque yitwikiriye umutaka kuko imvura yagwaga. Mu mwanya Perezida Ndayishimiye yasuraga iki kirombe kiri ku musozi wa Mageyo, ikintu kiremere cyaraturitse, Perezida Ndayishimiye n'abari bahari bose bitura hasi. Abasirikare batatu bashinzwe umutekano wa hafi wa Perezida Ndayishimiye barakomeretse bikomeye, ariko we ntacyo yabaye. Bahise bajyanwa mu bitaro kugira ngo bitabweho n'abaganga. Hari abatekereza ko ari inkuba. Sifiwe sana, ukimara kumva iyi video itariki 14 neva yararusimbutse. Umusirikare bari kumwe we yamaze gucikana muri aka gatondo. Mu basirikare barenga batandatu bakomeretse ubwo mu kirombe bamwe yari yasuye nyine kumwe amazi imisi agenda prezati by'amabuye bamwe bari kuvuga ko bahamutegeye mine, bandi bakavuga grenade, bandi bakavuga ko ari amazuku, bandi bakavuga ko ari inkuba yahuye na diyama. Umuntu wese ari kubivuga ukwe. Mugabo muri uko kwezi kwa11 2025 itariki 14 zuku turimo neva yarahatswe gupfa. Barundi kazi, perezida wanyu yararusimbye, ariko bari kumwe we ruramuhitanye ubwo abaye ikimazi abaye igitamba. Twatangaje ubutumwa muri uku kwezi tubabwira ko muzarira, bamwe barabipinga abandi baradusengera baradushyigikira. Tubabwira ibigandara, kababwira ngo urupfu ku mabarabara ibiriyo, nkandika n'amatariki. Mugabo ntabwo nandika itariki burya ngira ngo urebe iriya tariki cyangwa urebe iriya titire. Ubutumwa dutambutsa tuba twifuza ko bugera ku bantu bose. Sinanjye ubikora, ariko tushinzwe iby'iyi TV ngira ngo ni mu buryo publicité yose cyangwa uwamamaza wese cyangwa uwivuga wese ntabwo wakivuga mabi ameza. Nuko rero ntagendeye ku by'amatitira, ahubwo ngendeye ku byo navuze. Uzambaza ibyo navuze, ariko ibyo banditse inyuma umukozi yabyandika, n'ibyo bakoze mu buryo bw'amatariki n'amasaha n'ibindi ibyo ngibyo n'undi yabyandika, ariko akanwa kanjye icyo kavuze. Mugabo nanjye akanjye kazibe gaceceka, akanwa kuhoraho muri njye icyo kavuze ukirorere kuko kigomba gusohora. Rero muri uku kwezi narababwiye ngo ku 11, haleluya, fite ubutumwa bukakaye buhambaye buteye ubwoba bwinshi kandi bw'ikibirira. Kurabona ko buri munsi ndaronka ibi, nge sinari nanabigarutse. Mugabo harimo abantu ngo bemera babonye ba Thomas. Iyi video ubonye nyishyizemo kugira ngo ba Thomas bemere, abandi mpamya ko mubizi ko neva itariki 14 buno turi itariki 18 z'ukwi 11 14 z'ukwi 11 z'uyu mwaka. Ndayishimiye yararusimbutse nk'uko wabibonye kuri iyi foto. Umusodo umwe yacikanye, neva yararusimbutse kandi arusimbuka mu buryo nawe buno yahahamutse. Mwibuke nje Imana yari yambwiye ngo mbabwire ngo ingendo zarangiye nazireke, ntiyumva. Iyi ngendo circulation zo mu gihugu sefinene namubwiye ngo zarangiye. Ubu noneho abadede nabonye mu gitondo bamwe bari kumbwira ngo kumukama ngo wa mugabo menya ari umupfumu, kwiga menya ngo wa mugabo ngo ahari ngo n'umukozi w'Imana ko siko mushobora kwirota uruva ngo bya bintu ari ibyavure. Mana nyagasani, harimo n'ibintu nyine ubura kuvuga nawe. Jewe ntabwo ndi umukozi w'inkotanyi cyangwa FPR nk'uko mu bintu. Je ndi umukozi w'Imana Data n'Umwami Yesu nyobowe n'Umwuka Wera. Uru rupfu perezida yasimbutse Imana yari yaravuze muri uku kwezi, kandi ntabwo rwavuye wereka. Biye ni ibimenyetso.
naravuga ngo uruhigi ruri kuri perezida, ndababwira ngo ibihuna biri ku rugo rwe, imbeba ziri kukataha izindi zigakataha, ibintu bikungura bimwe bicurera bimwe bisura iby'urupfu. Ibyo nurebesha amaso y'umubiri, nutarinze gusenga, nutari kujya mu mwuka, arimo arabireba akabibona. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabamba, bavuge canke babihebe, ndagomba kubona uwabamba, ndagomba kubona uwabambe witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi bananyura urugendo. Biguma canke byoroha, ndagomba. Rero nje ndi umukene mupinga, nibyo koko sinizi, nabyo murabintuka ko ntizi, nibyo koko. Ndi umunyafurika, nibyo koko. Ndi n'ikijuju, ndi n'iki, nibyo koko. Ariko none mwebwe bahinga, mwebwe bahanga, ko nta muntu n'umwe urahanura n'ikintu na kimwe ngo kibe, ko nta muntu n'umwe uratangaza n'ikintu. N'ibi binyamakuru bindi byavuze iyi nkuru, n'uyu munyamakuru wo ku Gihe wakoze iyi nkuru, uyu mushyizemo koko bamwe batizera. Koko iyo mbivuga utabyiyumviye, uyu nguyu ni umukatolike, ntaho ahuriye n'ibyo bintu by'iwanje. Watangaje inkuru, kandi ubwo inkuru nibigeze ku kinyamakuru cya kabiri mu gihugu. Ibyo bintu biracyari mu gihuha, biri mu bubeshi. N'ubundi hano Yesu yarazutse, abantu baravuga ngo ngo abigishwa be baje baramwiba, ngo ntabwo yazutse, ngo bacunze abarinzi basinziriye, ngo nuko ngo baramwiba. Abandi noneho bari abarinzi batapfuye, nibo bahamije baravuga ngo hoya, ngo marayika yaje abirindura igitare, ngo nirebera. Murimo murashakira umuzima mu bapfu. Evariste Ndayishimiye naraga iby'inzu ye, natange. Mugiriye inama ya nyuma, ejo ni hajya ni kuwa kangahe mukama wangu? Kuwa gatatu, Mercredi. Ndi nkawe bwacya mbwira abantu nti nimumbabarire, nkagwa muri stade bakabaga inka 10, nkasandaza ubutunzi bwose, nkabuha abakene, nkasaba Imana imbabazi, nimwakira igihugu cyacu, nkarokora agahanga kanjye. Mugaba amatwi y'impene ngo yumva agize gute? Hano ibibuye byari bimugwiriye, kandi ibyo muvuga ngo ni imituragaro, yego nibyo bijya bibaho imituragaro, kwijya mu misozi igakubita. Shuti yanjye ngira ngo ubu narahita ahagarika ibintu byo kwirirwa akatakata, byo kujya gusura mu birombe, yinjiramo hasi n'amapiki. Yesu, Imana iteye ubwoba, Imana irica, Imana irarimbura, Imana iramena, banica amaguru, Imana ica amaboko, Imana yakuraho n'izosi. Ubwo muzi ko hano tuhicara tukanga amahera muduha, tukemera mukadutuka, tukemera mukadupinga, mukadusuzugura, tugahagarika activite. Ubu ndi umwe mu bagomba kujya ngendana intwaro zose, ari iz'umwuka ari n'iz'umubiri. Ibyo bintu tubibemo, ngo turi mu mikina, ugashora ubugingo bwawe n'umubiri mu bintu byo gukinata, umukama dutabara. Niva muri uko kwezi urupfu ruri kuguhiga, mu gutaha urupfu ruri kuguhiga, uruhigi rukuriho. Kandi genda umukristo, napfa uyu munsi, nubwo napfa mbere yawe, nubwo napfa nyuma, ni ukuri no problem. Ntazagira umuntu ndirira, nta muriro njyamo, ntawe nenda kujyamo. Ibyaha narabibabariwe, ibindi nabyo ndi mukuru, nzi kwiha. Ndi umunyabyaha wababariwe, ndi umunyabyaha wimera kubabarirwa. Byo kuvuga rero ngo ngiye ngo nange ndi umwe mu bapfa, ariko gupfana ubugingo. Impanuka y'imodoka siyo mpanuka gusa,
uko no gupfa udafite Yesu iyo nayo ni impanuka y'igare, impanuka y'ipikipiki, impanuka y'umuduga. Uko no gupfa udafite Yesu iyo nayo ni impanuka. Nagira ngo nkusobanurire rata, hano tuvuze ko yarusimbye ariko ntiyarusimbye. Urumuhitana rumuriho, kamera y'uhoraho, uruhigi rw'uhoraho, imbaraga z'uhoraho bimuriho. Kandi ibi ni bimaze bigenda bijyamo. Ubu kujya mu ndege kwawe ni ikibazo, kugenda mu muduga kwawe ni ikibazo, koko amayira yose yarafunzwe. Kamera y'uhoraho ikuriho nshuti yanjye, byo muba mumbarira mumbeshya. Kamera y'uhoraho ikuriho. Mbabajwe n'uyu musoda wapfuye akuzize. Ntabwo urupfu rw'uyu musirikare mu busanzwe ntirwari muri bije y'Imana, ariko hari ukuntu Baramu yakubise indogobe, uhoraho araceceka yikubita kabiri, uhoraho araceceka yikubita, atarayikubita ubwa gatatu ngo indogobe iramuvugisha, iramubwira ngo sinari sanzwe nkutwara, urinda unkubita sinkumvira. Ngo arikangamo, aravuga ngo kuki uvuze? Ngo marayika ahejesha amaso y'umuntu witwa Baramu, ngo arebye abona marayika ngo warushigaje kuyikubita rimwe nkakwica. Rero kudeta yararase ntiwumva, jo bundi urupfu urarusimbye mu birombe by'amabuye, baguteze mine ntiwumva. Sanganyira abantu bararira, abandi barikanga, abantu bajyana ubwoba, imitima ikubita, abajenerali, abaministiri. Hari umuntu wanyemereye iyo video, hari igihe nzayibaha ibyahabereye, iturika ridasanzwe. Abantu barahahamuka, abantu barikanga, abantu barasara, abantu mugabo buno turi guhanura, umuntu wese ahita aza akavuga ngo ni iby'abakizo, ngo ibyo nabyo ngo ujye ubirorera ngo ukabyitaho. Ariko Yesu ari mu kazi, Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi, Yesu ari mu kazi, Mwuka ari mu kazi, Yesu ari mu kazi. Ndabyemera mwantuka ko ndi umwana w'inyenzi, ndi umututsi, ndi umuhutu, ndi interahamwe, ndi fudereri, ndi muhimbiri, ndi mone, ikereka icyo mutabashije murakinuka. Mugabo ntabwo tuzava kuhoraho. Icyo twamenye, icyo twafashe, ntabwo turi bukire kure. Mu basoda rero bakigwaye, uyu tumwifurije ku imisuhuko gukira, abasigaye tubifurije gukira, uyu nayo Imana imuhiruhuko ridashira. Nuko nyine mu Kirundi tubivuga, niba agiye mu ijuru agiye no mu kuzimu ntabyo nzi, ntabwo menya abajyayo n'abatajyayo. Umuntu acunga izamu giwe, iyo bateye hejuru asamaguyiwe. Ndi umwe rero nanjye ugomba kuragira gwanjye, koko Yesu yarabambwe n'umwenda urasaduka ngo twishyikire. Ubwo rero nanjye ndagiye gwanjye. Mugabo twihanganishije, turemesheje umuryango wabuze umusoda warindaga umukuru w'igihugu. None wabikora wiki? Ikindi nacyo narababwiye ngo mwabihishe, urupfu rwe ni surprise, mutabihishe, mubyanga, mubyemera, bitegerezwa gushika kandi bigomba kuba. Ubu mugore wabaye ipfubyi, bana babaye abapfakazi, twabwiye Prime ntiyumva, Gaspari baratuza ntiyumva, tubwira Neva ntiyumva, Reverend Kuriyo ntiyumva, General Ndabirabe ntiyumva, n'uyu muntu uyoboye inama nshinga amateka, inkenguza amateka nishinga amateka, hari n'undi papa ndamwibagiwe. Hari indi ndongozi nigeze mvuga hano mu kiganiro, ndababwira ngo abe maso, nimwibuka ndamubabarira. Abo bose imburi yarasohotse ntibumva, ariko hano ahubwo abari hanze woshima barabyumva, n'abari mu gihugu bake bakabyumva, abandi nabo ngo bizoshika byari ngo byaca mu yihe nzira, ushaka bice mu yihe, bica aho nyene. Ruriya si urupfu rwari rwamaze kuba rwari rwemejwe. Nkuru nziza yapfuye gute?
murimo murabaza amoko y'urupfu, signification y'urupfu, ubwo bamwe ngo ubwo ngo nuko ngo azaguruka bakamurasa, ngo nuko ngo bazatera. Urupfu aho rwanyura inzira z'Imana niwazimenya, babaye ari abumva bari kumviriza ibi ndi kuvuga, bamara bagakwepa mugaba amatwi arimo urupfu. Mbisubiyemo tiyumva ihoni. Rero umva, muri njyewe harimo umwuka w'ubuhanuzi, harimo imbaraga z'Imana, harimo ubutware bw'Imana, harimo ijambo yashyizemo, harimo ubushobozi Imana yampaye, harimo amavuta Imana yampaye. Yesu muri njye ni profete. Paul Keshezeri, mudahusha, ushyitse ijambo, usohoza ijambo kubo yaribwiye ibihe n'ibihe. Hirya n'umuhanuzi yahagaze mu kwizera, nta na kimwe kitasohoye. Simvuze ko ndi Eliya nitwabe ya mbere Marite, muri nge harimo Kristo. Uri Eliya. Simvuze ko ndi profete, simvuze ko ndi umuntu, ariko muri nge uwashyizemo iyo mpemu. Ibyo mbabwira nta kinyoma, no kometi, ntabwo ndi kugira ngo mubyumve cyane, mubyemere cyane, narwo ngo mwinyemera, nimwemere uwantu. Ariko ntabuye risigara rigeretse ku rindi. Uhoraho arashavuye, kandi ashavuzwe n'ibyibonekeza, n'ibyagiye byibonekeza mu gihugu yameneye amaraso mu Barundi, babuze ayo bacira nayo bamira, bari gusoma nturi. Yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, icyama nkazatandukana nawe, icyama nkazatandukana nawe neza. Hano hari abagore biteguye gupfakara cyangwa ntago mwiteguye? Iyo ni message mbahaye. Hano hari abagore bagomba kuba abapfakazi, kuko Imana yafashe umwanzuro ku bagabo banyu. Mwagize ngo Denise Bucumi inkuru nziza ariyanze. Hano hari abandi bagiye kuba nimero 2, nimero 3, nimero 4, nimero 5, nimero 6, nimero 7 na nimero 8, ushika nko kuri 16. Abo mugiye kuba abapfakazi rwose, kandi ubwizo nimero ko zikurikirana n'ubundi ni nako bigenda. Abato bo ntibanavuga. Hano ntabwo muzigera mwumva mpanura urupfu rw'aboro bari imwaka. Abo ngabo basanzwe barapfuye. Abo ni nabo barizohoraho, abo ni nabo bababaje. Uhoraho avuga mwe bibikomangwa, uhoraho avuga mwe kuri karutari, muhagarara kuri stage mukatanga témoignage, mugasoma discours, mubeshya abantu, mwiba abantu, muriganya abantu, munyanganya abantu. Aho uhoraho aje guhigura. Rero hari hacemo iminsi ngahe nevasimbye kudeta, ubu hacemo indi minsi ngahe nabyo muraje muvuge ngo oya ko nibihuha n'ibinyuma nta byabaye. Ntacyo, nabyo ni mu byita ibihuha. Mugabe imbere hari ibiri byo bitari bwitwe ibihuha. Yesu yagiye kwa Yayiro azura umwana w'umukobwa. Akivayo abantu baragaruka bati atariko Mana Nyagasani, atariko uwo muntu mwirirwa mubeshya ko umwana yari asinziriye ko nari mpari. Abandi bati ngi ko umwana yari yagiye ku ishuri ko namwiboneye. Abandi bati ko kiriya ko Yesu yagiye ahubwo bakamugaburira, ko Yesu yahoze ahubwo bakamwakira. Yamuzuye hehe? Aha, abantu bitwa batoma bapinga, abantu batemera ibyo uhoraho bapinga. Uza kantu Yesu yabakoreye. Yesu ngo afata inshuti ye Lazaro, bakuramo impemu, Lazaro arapfa. Baramubikira ntiyajyayo, baramutabaza ntiyajyayo. Abava imihanda yose n'amaguru n'amafarashi n'amagare bajya ku maziko, baca ku rukarabiro barakaraba. Bakiva ku mandani haciyemo ngo iminsi 3 bagandaye benda gusubira mu macumbi yabo. Yesu abwira Simoni ati dusubireyo tujye kureba inshuti yanjye Lazaro. Bati ikikubwira ko inkuru yari yarahageze n'abigishwa bari bayizi,
batariko Yesu nawe urabyibagiwe mwami wacu. Lazaro byararangiye yarapfuye kera, ubu yararangije kubora. Atoya Lazaro ni muzima. Petero ati narinzi ko njyewe yapfuye, ubwo urapinze urabyemera tuhageze. Atahubwo dutsimbure hakiri ku manywa. Barabipinga barabirwanya. Yesu aragenda ngo n'abandi bararira tuyoza kare ntaba yarapfuye, baramusengeye akazuka, baraboroga barataka bati mujye kunyereka ashyinguye. Aramuzura. Ferimera bushe, funga kinwa. Imana irabemeza, irazi ikora ikibemeza. Funga mudomo. Ninde wongeye kuvuga? Nyamara iyo bizera kare byari bihagije kwizera ko wapfuye tuzamusengera akazuka ku gihe cya Yayiro. Mugabo kubera muri abapingaye, ikimenyetso cya mbere murapinzi, cya kabiri murapinzi, cya gatatu murapinze, n'ibindi byose murapinga, n'ibi murapinga, hagiye kuza icya nyuma. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, wasairi utukufu Jehova. Yesu we, uri umugabo. Rero na hano mu Burundi ishyaka ry'Imana riranguruke, intego y'Imana ibandanye kandi umugambi w'Imana ukomeze. Mugabo nabamenyeshaga ko uko Yesu yadusezeraniye ngo araje nta gihinduka, uko niko bigiye kugenda, niko kuri. Ikindi nakongera ko nuko ndabasabye musenge cyane, niyo mbunda Imana yanyujijemo umukiro wanyu. Gupfa kwanyu kwaziye mu kudasenga, gukira kwanyu biturutse mu gusenga. Kandi jye sindi umurundi, mugabo ndi umwe watangije ministeri y'amasengesho na ministeri yo kubereka inzira yo gusenga. Niyo mpamvu hano ibyo nkora byose nisunga ijambo, indirimbo, gusenga, kwerekwa, guhanura. Donc akanaga kiza karimwe impano zose uko ari 10 n'izindi. Rero uburundi bugiye kurokogwa n'imbunda yitwa gusenga, kandi izakomeze imere ibandanye. Sinjye usenga jyenyine, sinanjye busengeye jyenyine, ariko numwe mu bashigikiye abarundi kwikukira binyuze mu gusenga. Sinabashigikiye mu nkoho z'amacumu n'imiheto kubwa baharaniye independence, barwagasore, baspiriyane n'abandi, bantajyamira n'abandi, ndetse namwe ubwanyu nanjye. Mugabo ndumwe mu baharaniye kwikukira muri independence yasize umwuka, igihugu kigiye kuba dreve. Nanjye ubwo ndumwe mu barwanya ntambara, ndatukwa, ndava, ndasonza, ndambara ubusa. Harimo n'abantu banyurira hano ngo wambara agapira kamwe ukagahoramo, ngo wambara akenda. None kuri kucokora ndi mu murimo w'Imana wunguka iki? Ngira ngo wahora, ngira ngo none erega. Donc erega ibyuntuka ngewe ibi ntabwo yisinzu yanjye, byo mvuga si ibyanjye, byo nkora si ibyanjye. Nyirabyo nabitera inkungame uzabibona uko byifuza. Mugabo naho utegera ibyo shoboye nibi nyine, ibisigaye nabyo umukama abiroranye. Hama rero ubwo abarundi mwitege ko uwiguza Uburundi kubw'amaraso Yesu Kristo, hari n'abiguza Uburundi kubw'amaraso yabo, ariko amaraso akuriye andi maraso yabo y'umwami Yesu niyo agiye kwibonekeza muri iyi minsi twimirije. Rero n'ubundi ibimenyetso biracyaba, n'ibitangaza biracyaba, n'utwumiza turacyaba, nta gihinduka kugira ngo igihugu kibe cyikukiye kigenga. Ariko uku ku 11 murorere, ku 12 murorere, kwezi kwa mbere sindabimenya, no kwa kabiri sindabimenya. Mugabo Imana yambwiye ko bizagera mu kwezi kwa 4. Bitabaye je mwaramaze kuronka igisubizo. Ubwo niho natangiriye ubutumwa. Nuza hano kareba video zo mu kwezi kwa 4.
niho natangiriye ubutumwa ntanga imburi, mvuga buke ntanavuga cyane, nereka abasendi DDFDD, mbaha inzira mbaha umurongo. Bigeze mu kwa gatandatu uhoraho akinga urugi rwa mbere, bigeze mu kwa karindwi akinga urwa kabiri, bigeze mu kwa munani akinga urwa gatatu, bigeze mu kwa icyenda arambwira ngo imbabazi sefini. Ubu rero tugeze igihe cy'ibikorwa n'umwimbo. Nyemera rero hano hari ubuhanuzi ngiye guhanura mu gice cy'ijambo ry'Imana kuri bene data bari mu masengesho Imana yambwiye ngo mpanure cyangwa mvugishwe. Nukuri turaguhaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ubutumwa bwiza uhora wakumpezagirira. Reka dusangire indirimbo ya 88 muri kantike z'ikirundi. Nzokwama nkwizigira, nzikutazomemukira, ninaramuka ngowe, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Muri kigwa n'umuco namwe mu Imana yera, iyandana sinema izigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza n'ubugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye, mu bizomba ko byose, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Muri kigwa n'umuco wamwe mu Imana yera, iyanjana sinemba, nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Mwami Yesu aguha umugisha. Uririmbye rimwe abasenze kabiri iyo aririmbye neza. Turi ku munsi wa 4 w'amasengesho Salute coup de chapeau. Iyo mvuze ijambo amasengesho, ejo twavuze gushima, ariko ubwo amashimwe ava mu gusenga. Ndagaruka mu gusenga, noneho ejo tuzayage mu kwihana, umukama akumpezagirira. Ni ukuvuga amasengesho ni intwaro igera ahantu hose. Turayabara mu ntwaro 3 zikomeye mu isi zihindura ibintu cyangwa zikora ibintu. Intwaro imwe
n'amafaranga. Amafaranga nta moko, nta bwoko, nta moko, nta hantu mu bantu amafaranga atakora kandi ngo yice cyangwa akize. Iyo ni intwaro imwe. Intwaro ya kabiri ni intwaro ya Satani, aribo baruzi cyangwa se abapfumu, imyuka mibi mu bantu, mu isi, aho ikiremwa muntu hose kiri, ntaho idakorera. Iyo ni intwaro ya kabiri. Mu kuzimu irahakorera, mu isi irahakorera, hariho hose ukuyemo mu ijuru. Intwaro ya gatatu ariyo masengesho, ubwo ni nayo ya mbere, ni nayo ya nyuma jyewe nahisemo. Ni intwaro yitwa gusenga. Gusenga ni intwaro ikora mu isi, nayo ntaho itarasa, ntaho itagera, n'ikuzimu igerayo, ntaho itarasa, nta n'iki itakora, nta naho itagera. No mu ijuru iyi ntwaro igerayo, ariko intwaro ya Satani mu ijuru ntigerayo. Intwaro y'amafaranga mu ijuru ntigerayo, ariko intwaro yitwa gusenga mu ijuru igerayo, mu kuzimu igerayo, ndetse no mu isi irahakorera, kandi irica nayo igakiza. Uhoraho ahabwa icyubahiro. Turi muri 15 jours zitwa gusenga. Turagushimira we wiyiriza ubusa, ugatanga umwanya wawe, ugahagarika kurya, ugahagarika kunywa, ugashyira ugashyira umubiri wawe mu gifungo. Ibyo ugusabye ukawubwira ngo no, icyo usabye uti no, icyo umubiri urareke uti no, icyo umubiri wifuje uti no, ugashobozwa n'umwami wacu Yesu Kristo kudesha. Gusenga rero, amasengesho Esiteri yarayasenze, arayatuma kwaha Asuwerisi, arayibwira ngo wa masengesho y'iminsi 3 genda ubwire Asuwerisi ko tutari bupfe. Kandi itegeko riza koko, igisubizo cyavuye cyaje kivuga ngo umunsi abanzi b'Abayuda bari gupfiraho niwo bakiza, ahubwo Hamana bari umanikwa nabo bari kumwe. Nukuvuga aya masengesho Ana yayatumye mu nda, akimara kugera mu nda, aya masengesho ari mu mwana muzima. Amasengesho akora umuti, arawuvuguta, asama Samweli, abyara Samweli. Izina rya data rihabwe icyubahiro. Aho naho amasengesho yinjiriye akora ibitangaza. Natwe turi gusenga. Mungu asifiwe sana. Amasengesho ageze kwa Yosefu, amuhubura muri gereza. Nta dosiye yindi, nta guca hariya, nta kunyura hariya, ngo amuhubura muri gereza, asohokera kuba Prime Minister. Amasengesho ibyo yakoze, umwami Yesu yarayasenze amajoro 40 n'iminsi 40. Akiyarangiza araducungura, nanjye mbamo. Amaraso ye, kubw'amasengesho amaraso yarabishoboye, kubw'amasengesho n'amazi ava mu rubavu rwe arabishobora. Uyu ni umwami Yesu, ni umwami Yesu. Kristo agisenga atsinda intambara mu isi, ayitsinda ikuzimu, ayitsinda mu mubiri, ayitsinda kwa Shetani, ayitsinda isi n'umubiri na Shetani, byose abineshereza rimwe. Arashishije imbonda yitwa gusenga. Ntabwo wanyura mu mafaranga ngo ujye uyagana Uhoraho, mugabo unyura mu masengesho ukayagana Imana. Amasengesho ashobora kugera mu maraso yawe agahindura amateka. Amasengesho yagera mu bana bawe agahindura amateka. Amasengesho yagera mu kazi agahindura amateka. Amasengesho yagera mu rugo, yatume nk'igisasu wizeye, ariruka ku muvuduko uhambaye uruta uwijwi. Haleluya, amen. Amasengesho afite umuvuduko uhambaye, kandi nta barabara atanyuramo. Ariko indege hari aho zitanyura, imiduga hari aho itanyura, amapikipiki hari aho atanyura, n'umuntu hari aho atanyura. Mugaba amasengesho y'abera, amasengesho y'abasenzi, amasengesho y'abasenga, ayo maombi, omba tu. Mungu akusaidie kuomba, Mungu akufundishe kuomba, Mungu akuongoze kuomba. Haleluya. Omba omba vizuri, Mungu akutendeye neema, uombe vizuri. Haleluya, haleluya. Uratsinda mu izina ry'Umunyanazareti. Mungu asifiwe. Amasengesho niyo azaguhagurutsa mu burwayi, niyo azagukura hariya. Amasengesho ni umuti.
utajya uva kuri top, utajya uva kuri 6. Amasengesho ntabwo atumwimerere. Amasengesho hari imiti buno yavuye ku isoko itagifite imbaraga nk'iya mbere, hari imiti itakivura, hari n'indwara ariko amasengesho arimo ikinini cy'amoko yose, arimo urushinge rw'amoko yose, arimo itsinzi mu bwoko bwose, ariko hari ibindi bidafite itsinzi aho hose. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe mu marira yawe Yesu, mu maraso yawe Yesu, mu mbabazi zawe Mana, niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe Mwami, ku birenge byawe Baba, ku birenge byawe Papa, niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Gusenga kumaze Moridekayi arasenga, Esiteri gusenga uri kubifata nk'imbundi izarasa aho ushaka, kandi n'imbundi idahusha, ni mudahusha amasengesho. Gusenga n'imbundi itumbera ikagenda ikaviza mu jisho karimena rya Shatani. Gusenga yewe we, gusenga senga nacyo uzobura, senga nacyo uzobura, senga erega iyi Imana dusenga ntabwo izodutererana. Saduraka na Abedenego barasenga, umuriro bawuhindura amazi bawuhagazemo, ibintu baremera, baravuga bati gusenga. Saduraka na Abedenego na Meshaki babihindura umuriro bawuhindura amazi. Daniel arasenga, yubaha Imana, arasenga, abishobozwa no gusenga, bibashishwa no gusenga, ngo bamujugunye mu rwobo rw'intambwe, arazireba aravuga ngo izi ziranzi nanjye ndazizi, ziramutinya. Senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu Kristo. Omba tu gusenga mukama w'ikigongwe. Mwebwe mukinisha imbunda yitwa gusenga, mukinisha inkoho yitwa gusenga, ntabwo muyizi, ariko gusenga nagakura. Apete keshezerederebo, gusenga nagakura. Niyo ntwaro ya mbere mu isi, ni nayo ntwaro ya nyuma mu isi. Izadukiza Shetani, izadukiza ikibi cyose, izadukiza umwanzi. Gusenga ibyo byose nzabinyuramo, senga ko Yesu yabinyuze, nasenga abanzi banjaza bahindura abakunzi banjye. Ibyo byose nzabinyuramo, senga ubusinzi nzabunyuramo, senga intambwe nzazinyuramo, senga abari banzaza bahindura abakunzi banjye. Ibyo byose nzabinyuramo, senga
Mwami Yesu ndagushimiye, nta gihombo kiri mu basenga, nta ruhombo ruri mu basenga, nta wasenze ngo amaramare, nta wasenze ngo yikorera amaboko, nta wasenze ngo ibintu byange, ahubwo itsinzi iri mu gusenga. Urakoze Yesu, mu minsi 15 twihaye kuduhaye itsinzi. Urakoze Mwami kutwigishije gusenga. Urakoze Yesu kuri mu ruhande rw'abasenga. Urakoze Yesu kugiye kuyaga natwe. Urakoze Yesu kugiye gutaha mu mitima yacu. Turi urusengero rwawe Mwami, usengeremo, uririmbiremo, uhanuriremo, ubwiririzemo, wigishirizemo. Haleluya. Twebwe turi abanyamasengesho, twebwe turi abanyamasengesho. Muri twebwe igicaniro ntikizime, muri twebwe amawombi aduzwe. Haleluya. Muri twebwe gusenga bihinduke ibyo kurya byo mu murango no mu ijoro, kandi gusenga kwacu kugumeho, kandi uduhe gusengera mu kuri, uduhe utwongere no gusengera mu mwuka. Icyubahiro ni cyawe Papa. Ni wowe wahagaze muri Kristo arasenga amajoro 40 n'iminsi 40. Uba muri Moridekayi arasenga, uba muri Estera arasenga, uba no muri Ana arasenga, uba muri Aburahamu arasenga, uba muri Daniel arasenga, uba muri Pawulo na Silasi, ubabamo nabo barasenga. Icyubahiro ni cye, kandi baronka itsinzi, kandi baronka gutsinda, kandi baronka ubutwari, kandi baronka kunesha. Natwe saliyuti Geshu wa magesha, udusaidie Bwana magwana, tukuombe. Haleluya. Yewe ni wowe usenga ugatesha agaciro imigambi y'icakura yose. Cyubahiro ni cyawe Mwami. Turagushimiye rero ko waduhinduye umuriro kubw'amasengesho, ko waduhinduye abadapfa kubw'amasengesho, duhindura abadasara donc warakoze kutwubakamo isengesho. Turagushimiye rero Mwami, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Turinde Satani muhoze, turinde sekibi w'ishyari, turinde mu izina rya Yesu Kristo. Uteze ugutwa akizera ubutumwa Mwami, umurokorane n'abera bose mu izina ry'umunyanazareti. Amen. Ndagukunda, ndagushimiye. Umukama guhezagire cyane. Umbabazi TV 3 shuti zakadasohoka. Ujye wibuka gukanda subscribe we mushyashya, kandi ukore like, ndetse no muri comment udushyigikire. Mu busanzwe bidutera intege. Hano ngaragara nkaho ndi umwe, ariko ndi kumwe na Data na Mwana n'Umwuka Wera, ariko nk'umuryango mugari Mbabazi TV 3. Reka mu izina rya Yesu, iyi ni channel ya TV ya Imbabazi TV 3 ni yawe, kandi nanjye ndi umukozi wawe kubwa Kristo Yesu, nkaba umwana w'Imana kubwa amaraso Yesu. Haleluya. Ndagushimiye rero, turabaraganwa na Kristo i Kanani tukiri mu isi, ndetse ni Yerusalemu yo mu ijuru. Gahunda naho tugomba guhurira. Umukama aguhezanye.